Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the apostle, the prophet, the teacher of the word, Pastor Dedese, all the way from Joburg. Shaizanda, Shaizanda, Shaizanda. Hallelujah. Ndiyathanda ukubulisa kumama uJobe. Hallelujah. Abefundisi bonke bakhona, omama befundisi, otata, omama, abantu abatsha, Sunday school egameni likaYesu. Amen ecaweni. Ndibulise neteam yonke yeGod's Army ngegama likaJesu. Amen. Siyambulela kuThixo ovulela ithuba. Sibulele kumama uJobe ukuthi asimeme. Hallelujah. Uba sizocawisa nakulena ndawo. Amen. Hallelujah. Kule cawe inkulu kangaka. Ake simqhobele izandla ezikhulu kakhulu. Okhethekileyo bulise nomfundisi uSithole. Hallelujah. Nomama ake sibaqhwabele izandla. Ndiyavuya ukunibona bazalwane. Amen. Asifuleni ke amabhayibhile sizawuvala icawe. Incwadi yabokumkani bokuqala chapter 18. Amen. Chapter 18, verse 30. Asifundele ngasesibaneni. Amakhosi okuqala chapter 18 verse 30. U-Eliya wayesethi kubantu bonke, sondelani kimi. Bonke abantu basondela kuye. Wayeselungisa i-althare likaJehova elalidiliziwe. Inkosi ayisikelela ukufundwa kwezwi layo ngoKristu Yesu. Amen. Hallelujah. Ngokufutshane bazalwane andingeke ndinibambezele. Amen. Kodwa ke uThixo ubeke lo myalezo empilweni yami namhlanje ukuthi andiwudlulise kuwe. Hallelujah. 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 Ithani amen ecaweni. Njengoba sisazi esi story lithi iBhayibhile uEliya wabiza abaprofeti bakaBhali ukuthi mababize kuThixo wabo ehle ngomlilo, naye uzawubiza kuThixo wakhe ehle ngomlilo. Hallelujah. Hayibo, amen. Lithi iBhayibhile wabavumela ukuthi mabaqale bona kuqala. Wabavumela ukuthi mabaqale bambize owabo uThixo, and then yena azawulandela ukubizwa wakhe ekugqibeleni, because waye understand ukuthi uThixo wethu unguThixo othanda ukuvela ekugqibeleni. UnguThixo othanda uvela ekugcineni. Ukavume ukuthi uSathana makaqale kuqala, futhi amvumele ukuthi makenze yonke into afuna ukuyenza. UnguThixo okwaziyo ukumdisturba uSathane senza, but ukwanguThixo omlindayo aqede. UnguThixo othi xa uhlaselwa nguSathana angenelele uSathana esakuhlasela. But kunohlobo labantu uThixo aye abukele amyeke uSathana azenzele deske athi uqedile.
so that uma uThixo selekuphakamisa, uma uSathana exelela amadimoni ba makayokuhlasela, amadimoni amtshela ukuthi akukho esingazange sakuzama. Sazama yonke into, akho nto ishiyekile singayizama ukumehlisa, because samshaye ngekaphakami sesilate uba singamshaya ngoku sele phakamile. Hallelujah. Nikhona bazalwane. So unguThixo ke okavume isimo sibe ngathi siyakubulala kanti siyakuphakamisa. Nikhona ecaweni unguThixo oke ayeke amadimoni ahleke noSathana nama-devil worshipper bacimba uThixo ukuflathele kanti uThixo ubhizi ngawe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uyamkhumbula uAdam onile, hallelujah. Onile uAdam nenyoka yona xa sele bebizwa bezoqalekiswa, hallelujah, uThixo ezobapanisha, kwakukhona isithembiso esithi zalanani nande, hallelujah. Now bona kukhona eso sithembiso eso ukuthi bazawuzala bande. Lithi iBhayibhile uthe xa ekhesa uThixo xa ebapanisha wafika kunkosikazi wathi wena uzawumitha inyanga ezilithoba. Sitsho isiXhosa simnandi isiXhosa. Inyanga ezilithoba, hallelujah. Uzomitha inyanga eziyi-9, hallelujah. Mawuyijonga lento ibonakala ingathi ikhesi, but ikhesi ezozalekisa isithembiso esithi zalanani. Hallelujah. Nikhona bazalwane. And uSathane uyavuya ubona ingathi kuyakheswa kanti akazi ba leni khesi izozalekisa iblessing, isithembiso besithe zalanani. Nawe kunezinto uThixo asivumelayo ukuthi mazikuhlasele kanti sizozalekisa isithembiso akuthembiswe ngaso, but akatshonga ukuthi isithembiso sizawufika njani, sizawuvela njani. Na uSathane uqimba uyakuhlasela uzisa izilingo kanti uzisa isilingo itransport ethwala isithembiso, phakathi kwesilingo kuthwele isithembiso uThixo akuthembise ngaso. That is why kumele ungazibalekeli izilingo, ungazibalekeli i-challenges, ungakubalekeli ukubetheka, ngoba ekubethekeni kukhona isithembiso othenjiswe ngaso esizawuzalesekisa ngokubetheka kwakho. Wavula uThixo kwaqala uSathane wangathi uThixo ubambe isizulu esithi sinamuva liyabukwa. Sitsho njalo isizulu, haleluya. Wathi no ngizawuvela phi ekugcineni. Hayibo, amen, haleluya. Now kukhona ke izinto uThixo azivumelayo empilweni yakho uba mazenzeke, amen. Lezi zinto zenzeka ngenjongo yokuzalekisa into akuthembise yona, because uyakuthembisa but angakuxelela ukuthi izawuza kanjani. Haleluya. Uyakuthembisa uba uzothola into ethile but angakuxelela uba uzolahlekelwa yenayo ukuze utholele uyitholayo. Uyakuxelela uba uzothola abantu abaright empilweni, angakuxelela uba bakhona bazokulahla ukuze utholwe ngabanye. Nikhona bazalwane, haleluya, haleluya. Nikhona bazalwane. And abantu abakulahla kahle kahle xa kukhona umuntu okukholile, makukhona umuntu okuqoshayo, subonga okuqoshile, bonga okulahlile ukuze ubonwe nguluqoshayo, because abengeke akubona okuqoshayo bebengekho okulahlile. Now xa kukhona umuntu okuthweleyo awubulela, awubongile ukuthwele, ubonga lwe wanqaba ukuthwala, ngoba ube benganqabanga ukuthwala ubungeke umtholele ukuthwalayo, because ukuthwala ngoba bakhona abakuflathelileyo abakuthwala. Abantu abasebenzileyo akubona abakuthwele but ngabo abakulahlile ukuze ubonwe ngabakuthwele. Nikhona bazalwane. Now mangifika empilweni yakho, nikhona bazalwane, mangifika empilweni yakho ndikunikeza izinto ezinhle ndikuthwale, subulela mna, bulela ofike phambi kwami akushiya, because babekuthwele bengeke ndikuthwale, but indoda abandikuthwale ukhona okuignorile, ukhona oshaya ingathi akakuboni, ukhona okuflathelile, kanti nje bekuflathela nje uvumela abathunywe nguThixo ukuze bakuthwale.
kunabantu abakusiza ngongakusiza ubaba bekusizile wawungeke usizakale kwakudingeka ungasizwa ukuze usizakale uba wawusiziwa wawungeke usizakale ngesikhathi bethu abakusizi babengazi ukuthi bayakusiza ngongakusizi because baba bekusizile babengeke usizakale wena usizakala ngongasizwa lapha abantu bengakusizi khona uyasizakala. Kunabantu omele ubathande ubashayela izandla hayi ngoba bakushayela ubashayele ngoba banqaba ukukushayela. Nikhona bazalwane uthi ngizawushaya izandla ngoba nanqaba ukunishayela mina naw ngizawushayela nina ngoba nandisiza ngokungandishayeli izandla ngikule ndawo ndikuyo ngoba naqhoshwa ngezandla zenu. Ngesikhathi nihlehlise zenu uJehova walethe sakhe ngoba abantu xa behlehlise zabo usimakaduzane sakhe nabazane zabo uJehova uyasibalekisa sakhe. Kunabantu abakunceda ngongakuncedi kunabantu abakusiza ngokukhohlwa. Kunabantu omele ubathande ngoba zange bakuthanda. Kunabantu omele ubavulele umnyango ngoba zange bakuvulele. Oh Nkosi yami nabo babethunywe nguThixo uba mabangakuvuleli because wawuzolimala uba babekuvulele wawungekabikho ready ukuphuma kulaa mnyango. Uthi uThixo kuMoses, Moses ndizawuyenza lukhuni inhliziyo kaFaro anduzuthuma uSathane ayenze izakwenziwa ndim anduzuvumela uSathane ayenze izakwenziwa ndim lukhuni. Ngamanye amazwi xa ubona uFaro nenhliziyo elukhuni ungamthandazeli ungangeni kwi-fasting ubopha umoya kuFaro ngoba uyobubopha mna. uFaro ungenwe ndim akangenwanga ngamadimoni akangenwanga nguSathana ungenwe ndim ukuze wena uhambele phambili. Kwalunga uFaro uyokonakala wena kungcono konakala uFaro kulunge wena because ukuze ulunge wena udinga ukonakala kaFaro ukuze wonakale udinga ukulunga kaFaro nakungcono konakala uFaro kulunge wena kunoba kulunga uFaro wonakale. Moses uFaro ngayilungile babe ningekho ngayilungile uFaro ukhohlakele ngenxa yenu. Kungenxa yenu ekhohlakele. Ngamanye amazwi umuntu ebefama siyamzwela la nini befama sizwela uFaro ukodlula nini because uFaro ukhohlakele ngoba ukuze nina nihambele phambili. iGibhithe yonakala ngoba kukhona uIsrael ayingonakalanga engekafiki. Nawe le ndawo emoshekile imoshake yangenwa nguwe because udinga ukumosheka kwendawo ukuze ulunge wena. Nikhona bazalwane haleluya. Nabantu abakhohlakalele abangenwanga ngamadimoni bakhohlakala basokwazana nawe because udinga inkohlakalo ukuze ume kahle ukuze icebo likaThixo liphumelele ngempilo yakho ungandikhalimeli xa ndikunyathela ngoba ndikunyathela nje ngoba udinga unyathelwa ukuze kuphumele into efunwa nguThixo empilweni yakho. Wayengekho nje uboss wakho ungekaqashwa kule company. Wayilunga kabi ungekafiki wena. Wonakala kusongena wena because ukuze icebo likaThixo liphumelele ngempilo yakho kumele uhlukunyezwe nguboss wakho. Nikhona bazalwane
nikhona bazalwane ukuze ukwazi uyoqala yakho ikhampani mele uhlukunyezwe somewhere. Nikhona bazalwane. Now le nto yenzeka empilweni yakho inento okwenza necharacter efunwa nguThixo kuwe. Ya kunabantu abamfundisa bathi hey mina hayi kuyandibhedela la ebanganini ngithola lona umngane uyangihleba ngiye komunye uyangihleba ngifike kwalaba bangihleba. Inkinga kubona bangani. Inkinga nguwe udinga uhletshwa. Uyawubatshintsha uncame nalo ufika kuyo uzakuhleba. Uyawatshintsha amasonto uncame nakwelo uzoya kulo uzawuhletshwa. Because ikhona into uThixo afuna ukuyenza empilweni yakho. Noba ungangenapho uzofika lento oyibalekayo uyithola. Yebazalwane, kwenzekani uma umntwana efeyile uStandard 7 watshintsha isikole ufika ngene kuStandard 8? Now yintoni ke wena le ucimba xa utshintsha isonto uzofika upase le test oyibaleke apha uzoyithola phambili ngoba mele uyipasile mele udlule kuyo uzawubaleka uncame la uyakhona uzoyithola. Mayifeyile u7 kwesi sikolo ufika mphinde nakwesiya sitsha. Le nto beyitishwa apha uyayitishwa nalo uwaste nje ngokutshintsha iuniform. Uwaste ngemali ngokuthenga iuniform entsha. Na kunezinto omele uzipase mntasekhaya, kunezinto omele uzilinde zikubambe zidlule uzozibalekela uncame zezakho. Yonke le pain uyivile inento okwenza necebo likaThixo impilo yakho. Nomalume wakho nje bekuhlukumezile akuhlukumezanga ngoba engenwe ngamadimoni. Noba ibingubani umalume wakho beza kuhlukumeza. Ngiyaphinda. Njengoba ubone ebheda umalume wakho noba ibingubani noba ibingulo wakwamakhelwane abe ngumalume wakho beza kuhlukumeza. Because lento yokuhlukumezeka inento okwenza nedestiny yakho. Ubungeke uyibaleke. Lo mzali wakho akulahlayo akakufundisa. Nikhona bazalwane? Watholwa ngomnye wakufundisa. Akekho ngcono lo wakutholayo kunalo wakuzalayo. Because into edala bakuthole into uba kakuzala ube uzalwa nguye uzolahlwa nguye utholwe ngulo. Ngoba ubudinga ulahlwa. Ungeke uyibalekele le phathi yokulahla. Noba ubuzalwa ngubani beza kulahla. Noba ubuzalwa kumfundisi beza kulahla. Nikhona bazalwane because udinga ulahlwa ukuze icebo likaThixo liphumelele ngempilo yakho. Khona izinto ongeke uzibaleke zezakho. Sendiyavala. Zezakho sisi. Nabi ngathi bangcono mama. Bangcono ngoba batshatanga nawe. Babe betshate nawe bebezoba ilentwa yiyo umyeni wakho. Because the problem ayikho kumyeni wakho. Licebo likaThixo ngempilo yakho. Njengoba abazali bakho bohlukana bekusecebeni likaThixo naba bazi ukuthi why bohlukana ngoba bazala wena. Bekudingeka ukhuliswe isingle parent ukuze icebo likaThixo liphumelele ngempilo yakho. Ungabasoli nababazi uba kwenza njani
but uThixo wenza ngamasibombe because bawukhuliswe ngabo boyi-2 wawungeke ukufunda okufundile namhlanje, wawungeke ukubona okubonile namhlanje. Uyilento uyiyo namhlanje ngoba kukhona ongazange akukhulise, khona wakuflathelayo. Yonke le background yakho, yonke lento nalisaza kwehlela awungeke uyibaleke, nale ukuyo awungeke uyibaleke, nale uphuma kuyo iyakwakha. Kona intshumayelo engeke sishunyelwe ngumfundisi ezawushunyelwa sisimo. Empilweni yakho kona ilevel uThixo afuna ukubeka kuyo, akasukubeka ngemithandazo ye-prayer partners yakho, uzokubeka ngokuzondwa ngabantu abaclose. Nale family wazalelwa kuyo, hayibo, amen. Bahlupheka nje abazali bakho, bahlupheka ukuze icebo likaThixo liphumelele. Unezinto utata wakho bezifuna ngenyembezi akazitholanga because ba wayezitholile uzomosheka wena. Ubudinga ukukhuliswa ngumzali ohlupheka, uhluphekele wena. Kona iminyango ebecimba uzophuma kuyo but uThixo wayivala, wathi ubangaphuma uzokonakala wena. Na ungela unenzela ifaith ubuyela umva mntaseka yo appreciate wonke umuntu wake wakunyathela. Uyabonga wonke umuntu wake wakuflathela, uyabonga wonke umuntu wake wakuzonda, uyabonga wonke umuntu wake wakulahla. Uthi ndiyabulela ngokundilahla, ndiyilento ndiyiyo ngenxa yenu. Ngokuthi kunabantu abathi inkosi yami sengase bendizalwa nguPetrus Musile, ke ndikude nempilo. Ube bengutata wakho ngengenayo nesento uPetrus, ucebe nje ngoba akangobaba wakho, nemali ngoba akazali wena, ube bezala wena ngempofu because wena ubudinga uzalwa ngumuntu ompofu ukuze uJehova icebo lakhe liphumelele ngempilo yakho. Uphila kwamakhuthwa ndithi haleluya. Ngiyazi kunabantu la abafisayo sengase benzalelwe emhlanga, uba imhlanga bekuzalelwe emhlanga bizojika ibe yimakhuthwa. Iyimhlanga namhlanje ngoba kuzalelwanga wena, because yonke le environment yalapha ibinento kwenza khohlakele noba bebenjani ubuyidinga lento. Iyakhile impilo yakho. Wena uzonda abantu abarong, uzonda abantu abakhulisiwe. Lithi iBhayibhile lasifunda khona emveni koba abaprofeti bakaBhali bencamile bebize umlilo batsho bancama, wavela uEliya. Verse 30 into ayenzayo kuqala uEliya kabizanga mlilo. Lithi iBhayibhile wabuye wasivusa isibingelelo esasidiliziwe ngabaprofeti bakaBhali. Nikhona bazalwane, because uSathane aseyidlula empilweni yakho ikhona into ayidilizayo. Anifuni si-acting ngathi akho nto ayidilizayo, ikhona into ushiya kune-disorder. Na iproblem yethu siye sivuthe si-acting ngathi akho nto ebhidlizweyo, sibiza umlilo and umlilo wehla isibingelelo singekalungiswa. Na uEliya kabizanga mlilo, ulungisa isibingelelo, sathi singalungi isibingelelo umlilo wazehlela. Because izinto zakho ziredi, iblessing yakho iredi, ibreakthrough yakho iredi, umlilo wakho iredi, but iproblems isibingelelo.
ke sisibingelele. uJehova ke hlapho kunhlaka khona. Ikhona bazama le problem edlule empilweni yakho inishiye ekhaya nisabulisana niyaprethendelana. And nikholela uThixo ngeblessings angomlilo but nisaprethendelana. Akangeke ehle eso sibingelelo singekalungiswa. Melu ibiza ifamily yakho nihlale phansi. Sisi bhuti uSathane ushayile washiya isibingelelo sokuzwana siphansi. Kodwa ke silungiseni ngoba ungalungisi kwethu kudileyo umlilo. Umlilo rade kodwa ungalungisi kwethu. Ukuzondana nokukhulumana kabi uko kukwenza izinto zethu zingehli. Bendizotsho nje lonto namhlanje ukuthi kuyo yonke lento kwehlele kukhona into eyophukile empilweni. Iproblem siyavutha kanti kukhona into elimele. Siyavutha kanti kukhona into elimele. Now uThixo ke akawehlisa umlilo isibingelelo singekavuswa. Cela uphuma apho uyovusa isibingelelo efamily. Uyovusa isibingelelo ebandleni lakho. Because zonke izinto uThixo umkholelwa ngazo ngeke azenze isibingelelo sisephansi. And I understand asibhidlizwanga nguwe, sibhidlizwe nguSathane odlule kuqala kunoThixo. But ngumsebenzi wakho ukulungisa izinto uzibuyisele kwindawo ebezikuyo before uSathane ashaye ngalendlela ashaye ngayo. Lena into ayidingi faith. Angeke uThixo akuvusele isibingelelo. Nguwe omele ulungise. Nikhona bazalwane. Kuna promotion afuna ukunikeza yona but angeke akunikeze usabathwele usenamagqubu kusenabantu obathwele ngenhliziyo ofuna ubalaya. AwuJehova kahambisani nomuntu olayayo. Once wathi ngizobonisa ubani nobani ubuNkulunkulu uhamba nami uyaphuma kulonto because akalayani kodwa uyasiza ngeqiniso unothando. Isibingelelo siphansi. Zokucela mntase akusivusi. Nikhona kawenza njani? Kakusivuse man. Koyolanda abantu ungathethisani nabo because ngaba abadelay breakthrough yakho. Kawuyolanda abantu bahlebayo. Haleluya. Uthi ndiyapretenda phambi kwenu but kukhona ongahambi kahle. Kukhona okungilimazile le challenge. uSathane ashaye ngayo isibethe asathembana. Yonke lento ayenzekileyo indibethe andathemba umuntu othi ugcotywe nguThixo. Kodwa namhlanje ndiphuma apha yosilungisa isibingelelo. Ithi iBhayibhile wabuye wasaka. Wenzani eli umlilo ready? Ndiyakhe isibingelelo ngoba umlilo ungeke wehle kune disorder enje. Sizawuthandaza sincame. uJehova angakwahleli ngoba isibingelelo siphansi. Sizawukhuluma ivesi ezinkulu but ibreakthrough ingakwehleli because isibingelelo siphansi. Kakubuyisa iorder emzini wakho le yayikhona before uSathane ashaye. Kakubuyisa iorder ebandleni yakho le yayikhona before uSathane ashaye. Kakubuyisa iorder bomini bakho. Because lento yokuhlakazeka kwezinto idelaya izinto uThixo afuna ukuzehlisa empilweni yakho. Wabuye wasakha isibingelelo. Akacela uncediswa umuntu. Wathi ndizawusakha. Ndizawusakha understander understanding ndizawusakha. Sometimes uye ube ngathi usisilima xa wakhe isibingelelo ngoba uxolisa naso ebantwini befamba bayaxolisa kuwe. Kuhlekiswa ngawe xa wakhe isibingelelo because uyubonakala ingathi uyahlanya. Abantu befamba uyabalinda uya kubo uyolungisa izinto nabo ngoba umlilo ready but awungeke wehle kusenje.
lithi iBhayibhile emveni kokuba akhe isibingelelo kwathelwa amanzi esibingelelweni, akathelwa parafini, akathelwa petrol. Ngamanye amazwi abantu abebe around babe ngayisupport into kwakhiwa kwesibingelelo, bathela amanzi. Ngiyamthanda ke uThixo, haleluya. Xa kuthelwe amanzi empilweni yakho akafika awasuse, uyawajika abe yiparafini lamanzi atheliweyo. Now sometimes uma wakhe isibingelelo kunabantu abazawuthi bubulima ke ubucinga ubenza. Labantu ngaba baqale wena, labantu ngaba bamoshe wena, labantu ngaba bahambe bekhuluma kabi ngawe, labantu ngabo abemkile esontweni lakho abavalelisa, labantu ngabo nikhona abazalwane. Kodwa uma uJehova engakuwe sakhe isibingelelo abanye bethela amanzi. Mlanda mama umntana wakho inguye oziphumela, umlando ubuyisane naye, because iblessing yefamily yakho ayingeke yehle kusenhlaka kanje. Iblessing yebandla lakho ayingeke yehle nisaprethendelana kanje. Iministry yakho ayingeke indlondlobale ngalendlela uThixo ayifuna ngayo isibingelelo ungekasivusi. Asivaleni amehlo sithandaze. Cela uthandaza nomuntu othi mfundisi, ndim lo sibingelelo siphansi, i-altar iphansi, and ndidiniwe kukupretenda kongathi ayikho phansi iphansi. Khathele kuzenzisa kongathi ndisabathemba kodwa ndisabathembi. Khathele kuzenzisa kongathi ndiyabasapota kanti andibasapoti. Khathele kuzenzisa kongathi ndibashayela izandla kanti deep down enhliziyweni yami isibingelelo siphansi. Cela uphume kuloo ndawo kuyo, izothandaza kunye nawe. Yes moya ngcwele. Yes, ngaba sihlala ngawe uma singashumayela ngomlilo singakuxeleli ngokuvuswa kwesibingelelo. Kudala uThixo umkholelwe emlilweni, kudala uphuma apho ubamba into zakho, but iyadlula inyanga, iyaqenqeleka iminyaka ukazitholi. Iproblem ayikho sezintweni zakho, but kukhona ongekakulungisa apha ezantsi. Izinto zakho ziredi, but ikhona into omele uyilungise. Woo! And yiyo lo Sathana kubambe ngayo. Kwenzekile makudlule, haleluya. Bakushayile ibe nguSathana, but uJehova ufuna ukuyivusa impilo yakho, kodwa ngeke ayivuse ungaka understand uba bekusecebeni likaThixo ukuthi makwenzeke okwenzekile. Asixolelane bafowethu, impilo iqhubeke iye phambili. Asiphakamiseni izandla zethu. Woo! Ngizawuzivusa ndindoda, ngizawuzivusa ngathi ndiyahlanya, ngizawuzivusa abantu bethetha izindaba. Kunabantu omele ubavale bezoxelela indaba uba ubani uthe wathi ngawe, uthi yimana ndifuna oyiva, ndibhizi ndivusa isibingelelo. Ubani ke ndeva ezindaba nizanazo zizawuphinda zisibhidlise, because le nto yokumamela indaba kakhulu ikwenza ubuyele umva. Apho sowuthi udlulile, apho sowuthi uxolile, uphinde umamela indaba zikubuyisele umva. Kodwa namhlanje siphuma apha siyokwakha isibingelelo esidilizwe nguSathane, ukuze umlilo kaJehova uyehlela impilo yethu. Cela wenze lo mthandazo emveni kwami, Moya Ngcwele. Ngiyabonga, khuluma nami namhlanje, ubone mina, singishayile izinto,
bangihlebile abantu, banilimazile abantu, kodwa namhlanje ndiza kuwe ndinikeza amandla okuvusa ukubathemba, okuvusa ifaith yam, okuvusa isibingelelo esophukile. Baba, abantu abasiboni, kodwa mina enhliziyweni ndiyazi akusahambi kahle. Ngegama likaJesu waseNazaretha, ngegama likaJesu waseNazaretha, kusukela namhlanje yadlula kwinhlungu endayivayo. Ngegama likaYesu